Ibwega sana mutegeri wa Meru TV na nkatho cia mwanya ugorobwa na aru angi kugwata ugeni tugikuretera nteto na njira indaza nteto ro twethirite twikuthuranira kuma guntu mwanya mwanya kuma ja kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru. Ngakurikania da ntuko erwari ni tariki 4 mweri ni Juaina mwaka 2025 na ici ni cio nteto ira tukumbite kwithirwa turi kuthuranira uniri turakurimbita Njeri wa Chupe no monanili wetu wa mathithio ukamwita Jacqueline Makena. Na tukiambiria na nteto cietu ni ati nayo ntuku ya narua mutongeri wa mugongo Rais William Ruto agwatanirite na munini wawe Profesa Kithure Kindiki wa mwana atongeri bangi kathumba kuma guntu mwanya mwanya nibombete kwithira bagikinyia rutere rwa Chogoria na Chuka na rabetite na mbere na kwithira bakiruguria mirandi mwanya mwanya ya kimaendeleo kiri rutere ruru rais nethiritwe agita na kwithira bakiruguria thoko injeri ya Kinandi retite na mbere kwithirwa hegio kwa rutere ne ruru na ntheko era ugite hikethirwa egiukiria miturire ya biashara bethero bari na antoa ya kuritira ngugi na kinyega atetheri gukiria uchumi bwa Kenya kiri rutere rwa Chogoria rais no netite na mbere na kwithirwa rutere rwa Chuka rais netite na mbere na kwithirwa akiruguria rasmi kituo kia polisi gia Chuka na ara kinyetite na mbere na kwithirwa akiariria mantu kana ubatu bwa ukaria urantu babatere kwithirwa bari na bonguruki netite na mbere na kwithirwa agika wira nekiria kariba rutere ru na kubera ati darasa ya nivi irantu baba ingi bethiritwe bagitera uturo bwao ikomba kwithirwa ekithithwo gukinyira mwaka ya 2027 no mwandiki wetu wa nteto murimi wa mbogo ari na nteto utariria. Nyuma ya Rais William Ruto hamwe na munini wake Profesa Kithure Kindiki kuma gicigo mbunge kia Tharaka baringire kibiri mwanka gicigo mbunge kia Mara hamwe na gicigo mbunge kia Chuka igamba ng'ombe kuona bura mirandi ithiite na mbere. Chuka mugeni kaire Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie wani hivi nione watu wa Chuka. Gakiri thoko ya Chogoria mwana ya Chuka ire igwakwa Ruto akiuga kiri mierie na yeyite ukegwe ikurikwa. Hii soko yenu ni milioni 290 in 4 months itakuwa imekamilika. Sawa sawa. Nimetoka pale Chogoria. Pia tumejenga soko Chogoria, it is almost 50% ya milioni 120. Kagita ni wagakuruto na rugorete nyomba ya kurara ya polisi bachu arakinya augite akarikia gwaka kieni gya kirobia kwa mieri 6 yejete. Mimi na nyinyi tulikubaliana ya kwamba stadium yetu ambayo iko hapa tulikuwa tumekamilisha lakini imerudi nyuma. Nimeambia wizara wakamilishe hiyo stadium na nimemwambia huyu gavana wenu akae tayari mwezi wa 6 mimi nakuja kuhanda wa stadium ya Chuka kwake aendeshe nikiwa nimekamilisha. Tunakubaliana jameni? Sasa wewe kama nakaa chonjo mwezi wa 6 natuma waziri hapa ana hand over the stadium. Wakati tutakuwa tumemaliza hapo kiwanja tumeweka viti, nimesema iwekwe viti 2000 ya watu hapa ndio mkae starehe kama watu wengine. Tunakubaliana. Kagita ni wakuruto augite agatigira wa kibwanda gacha ya nithibo karikia mbere ya mwaka wa 2027 kinya. Moja nitasema daraja ya Nithi. Unataka daraja ya Nithi tuseme. Ngoja kidogo. Daraja ya Nithi, wacha niwaambie kuhusu daraja ya Nithi. Hii daraja ya Nithi sio yenu peke yenu. Ni ya Kenya mzima, sio mlio. Si Wakenya wote wanapitia hapa. Sasa watu wa Kura na watu wa Kera na watu wa Kenya wamepanga, tumepatiwa bili ya bilioni 5 ya kutengeneza hiyo bridge ili iwache kuumiza wananchi wa hapa. Tunaelewana? Sasa kazi yangu vile tumepata pesa sasa ya kukwamua hizi barabara zetu na hiyo yenu ya Nithi, mimi niliwaambia ni mtihani yangu kabla ya 2027. That is my exam. Lazima nimalize hiyo ndio mambo ya hapa ikuwe sawa sawa. Sawa si sawa? Sisi tumekubaliana. Si hiyo bridge nifanye kabla ya 2027. Hiyo ni mtihani, mimi nitapita hiyo mtihani. Mtashangaa. Tunaelewana jameni?
Aranwe munini wa president Profesa Kithure Kindiki augite akathi na mbere kugwatira Rais Ruto kiri uruti ngugi. Kazi yangu ni kufuatilia kuhakikisha kwamba amri ambazo rais ametoa zimetekelezwa. Kwa hivyo nataka kuniambia kwamba tutaendelea kusafiri pamoja na rais na tutamuunga mkono kwenda mbele. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Utaendelea kutunga mkono nisaidie rais kusukuma barabara, kusukuma stima na maji na stima. Wangapi wanasema tuendelee na hiyo? Asanteni sana kwa atongoria baba mugongo iba kuthingatanite na atongoria bangi kuma kaunti ino ya Tharaka Nithi ari ogo gavana Muthomi Njuki, mubunge wa Mwekuru Susan Ngugi wa Mwindu, mubunge wa Mara Kareke Mbiuki, mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara amwe na seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gatayara. Njuki atumire kanya gaku kuromba Rais William Ruto atigate Kindiki mwankani wa 2027 indi na thinwe mwankani wa 2032. Project zimefika wapi, ukuletea report, na sababu siku hizi hatuoni sana kwa wingi tukisumbua State House ni kwa sababu his doors are open to everybody, we go there and listen to us. Na tungependa iendelee hivyo mpaka 2032. Mheshimiwa Rais, isikanyange hapo 2027, wacha iendelee mpaka huko 2032. Akifika huko atajipanga kivyake, wewe ukiwa mtumia kufanya kazi. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Na tugitigana na ripoti ya murimi Mbogo tukomba kwithirwa tugite na mbere na gutegira kana kuraithiria ndiunga ya mutongeri wa mugongo ndene ya Mount Kenya na ro ntuku weje na ruo na kumbite kwithirwa gikinyia gicigo mbunge kia Igamba Ng'ombe gicigo mbunge kia Tharaka na retite na mbere kwithirwa kirunguira cukuru ya Tharaka University netite na mbere na kwithirwa kirunguria tuition complex na rakinya nyumene ombere kwithirwa gitana kuriungira thoko ya Gatunga ura wa Kibwayo bwitite na mbere nara etete na mbere na kwithirwa akiuga ati we natengete mung'ana yo kigina milioni 750 gutigira stima ikumba kwithirwa igikinyira antu bonthe ruterero Tharaka Nithi nara kinya berigirite kwithirwa bagikinyira misie 750 nikirwa ruru etete na mbere na kwithirwa akiuga kinya na banganitie na natengete kigina gigukira arito ba university nyumba cia kumama nara nyumba egwa kuanirigiri kwithirwa ikimamwa ni arito 1,100 jairi kurukine tete na mbere na kuga arito ba university ni bethera ba kurukira mathina za maingi na thirikari we ya Kenya Kwanza ikethirwa igitegera urayumba wita na mbere kwithirwa igitetheria arito baba netete na mbere kinya na kwithirwa akiuga atiwe arito baba ba university ni babatere kwithirwa bonde bagitonya mutaratarane yua universal health coverage kurukine ugite na tengete milioni 150 na arakuthithia barabara ya Gatunga kana kumatia Kariga Marimanti Mwanka Gatunga na kinya barabara ingi hinyingi kuma Rutere Nuru no mwandiki wetu wa Nteto kuma Rutere Nuru Ndagara Waiguna na Nteto utariria Kirendi onga ya Rais William Ruto agicigo munge kia Tharaka arakinyugire genene kia Tharaka University aga kere no geta thirikari ya Kenya Kwanza ritengete kigina gia shilingi milioni 750 gutigera manyama stimi makonyagari wa kaunti ya Tharaka Nithi. Tumesema ya kwamba tunaweka substation mpya hapa Tharaka Nithi ndio stima iweze kuwa stable. Sawa sawa. Na vile vile tunataka kuunganisha wananchi wa Tharaka Nithi. Serikali ya Kenya, we have committed 750 million shillings kuunganisha wananchi wa hapa 7,500 households kwa huduma ya stima. Kagitani kwa kirugoria tuition complex kiri University ya Tharaka arara iso gitegere na gitengete no ntobo kwa affordable housing tayari thirikari ni amurite gutomeka wa kigina giki wa kirarito ba university na TVET nyomba akiwa tayari thirikari ni tengete kigina ya wa kirarito ngirie mwana magana mairi ba cukuru ya Tharaka University. Mimi nilitangaza juzi, niliweka kandarasi juzi ya hostels ambayo itachukua wanafunzi 1,200. That is phase 1. Na nimechukua ile pesa ambayo tunatoa kwa housing fund
nikasema comrades pia wapate makao mazuri, wajengewe hostels, sio hapa Tharaka University peke yake, lakini universities zetu zote zikiwemo TVET, because we want students to learn in an environment that is conducive for learning and that is in a place where it is safe for students, especially female students in universities. Ikagitani wa kuraisi ugite mathina maramara kurukagirwo university mono makwaga mbeca thirikari ni kuraithiria akiugibega wakira murito akethero ari kiri mutaratara wa gutungatira manto makonene na ugima wa mwiri gutari marei. Pale nyuma university ilikuwa na matatizo makubwa sana, zingine karibu hata zifungwe kwa sababu ya bankruptcy. Lakini sasa tumeweka mpango mzuri na universities pamoja na vice chancellors, so that we make sure that we give you the best chance to be able to learn in a university that is financially stable and that makes sure that our learners get the best opportunity to be the best they can be. But in our universal health coverage, we have said every student, including university students, will be beneficiaries of the program of universal health coverage, so that every student must have insurance. Nara kithina mbere mbite kwethera gikira wira na kira rito Tharaka University kubanjira ithima bia roje. Mimi nitapanga tuweke borehole kama 2-3 hapa, ndio maji ipatikane ya kutosha. Kuma gukire ndionga yake kona bratho kia gatonga yendera na William Ruto gita thoko ene karikia kwa gitara meri yere. Tunawajengea soko ya milioni 60 na itakamilika ndani ya miezi miwili. Na kire Kenyamara ke wagia barabara imbega gagichigo munge kia Tharaka. Rais akiuga thirikari yake ni tengeta kigina ya kuthirikira wikirora miko barabara ya Jakariga Marimanti gatonga. Na kinya kwambire wikirora michembe kwa barabara ya Miomponi Nkondi gatonga. Na ira ya Miomponi Mukothi Magachiongo gatonga. Barabara yetu hapa imetusumbua sana, si ndio? Hiyo barabara ambayo tulijenga hii ya kutoka kule Marimanti Jakariga mpaka hapa imekwama kidogo hapo, na kuna sehemu kidogo imeanza kuharibika. Sasa nimetoa pesa milioni 150 kukamilisha hii barabara na kufunga ile shimo zote zimetengenezwa hapa. We repair this road. Tumesema tuanzishe barabara mpya ya kutoka Miomponi kuja pale Mugodhima, alafu section moja ikuje Ngondi ikuje hapa, section nyingine iende Kasiongo alafu ikuje hapa Gatunga. Sasa tayari nimetangaza kandarasi ya hiyo barabara, na hivi karibuni contractor atakuja kusukuma, na tutatafuta contractor safari hii mwenye ako na akili. Ule wa hapa alitusumbua sana, ilijengwa karibu miaka 5-10. Sasa tutatafuta contractor mwenye ako chonjo, si namna hiyo? Rais, tumefurahi vile umefika Tharaka University na ile mambo yote ametangaza ifanywe. Mimi ndiye mtu yake ya kumsaidia kuhakikisha kwamba imetendeka, si namna hiyo? Naraba kwanamanite na ntongoria chingaria kwa munini wa rais Profesa Kithure Kindiki araugite wari tayari kuthingatia mirandi yonthe ya thirikari gutetheria rais William Ruto, na imwe ya mirandi ene riranenkanire gicigo munge kia Tharaka. Kama vile umeeleza hao watu wa hapa nyumbani, mimi ni naibu rais wako kukusaidia kuendesha kazi ya Kenya, lakini nikiendesha kazi ya Kenya hata hii sehemu is part of Kenya. Kwa hivyo nikifuatilia barabara za Pwani na Rift Valley na Nyanza na Western na Northeastern na sehemu zile zingine zote, hata hapa Mlimani, hata hapa Tharaka Nithi, nitafuatilia government projects on behalf of President Ruto. Si namna hiyo? Kuma gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara waiguna. Na tugitigana na ripoti u tukomba kutha tugicokera ruterene rungi naria nawe ore wari ngavana wa Meru Kiraitu Murungi bagwatanirite na seneta wa Meru nwe Kathuri Murungi ona kinya MCA wa Igoji nwe Ndamiano Muchoi nabo nibombete kwithira bagiciumirie na kuona ndi Meru iri na riera ririega ria kuritira ngugi bo ni nyuma ya ngavana umweru nwe Mutumantu Ethinge kwithirwa hakijukia giti akarita ngavana wa Meru atongeri baba na ndi betete na mbere na kwithirwa bakiromba antu barabari na siasa
cia Irumi ona kinya ciaca cia kuthumbania ciumbe kwithirwa ikithira ndani ya kaunti ya Meru nikenda Meru bomba kwithirwa bakiritiro ngugi na bomba kwithirwa bakiona maendeleo ura kubatire. No mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma arina chotariria. MCA wa Igoji Muchui Ndomiano Kiraitu Murungi ura wari gavana wa Baire wa kaunti ya Meru o amwe na seneta Kathuri Murungi ni baugite nandi witi na mbere bukethira bwikinya maturene na bobo ni nyuma ya mutumanto ithinkia kujukia giti kia ugavana aja kaunti ya Meru. Arutangwirira guamite kagumbetele gukia kitwambiria barabara tuguma kulonchirujirwa kianjogu na tukari kinya na antu ba kaunti tene batatu itaga lakini daini ba utwita na tukarutaniria ngugi together. So I want to promise the people of Igoji East, kasi sasa ikifika April mvua ikipungua kidogo Mei, hizi barabara nyingi zote zilikuwa zimekwama nitakuamua. A new beginning in Meru na nashukuru vile tumeshikana na kina our seniors Kiraitu Murungi, former CSs na wote ndio tuweze kuendeleza Meru pamoja. I'm very happy indeed and I want to promise you as your senator ya kwamba vile Muchui anasema utaona Meru sasa inasonga. Iko vitu mingi, iko national government utaenda tunachukua pamoja na governor tunaleta. Iko vitu mingi ya county tunapanga vizuri vile county yetu itaendelea vizuri. MCA akiwa maendeleo ya Kamberia next week barabara chonda Kamberia kudhidi ya Kaire na mantonzi ala kwa mitaga kwa mara ntinya inyamba kwa ombe shiri ture ile metana la shawondi fund na yuko na tudinkiane yetana mantia Meru na wile inyai kadho kaniseni. So kila tukwenda spirit ya unity yumba witambere kila tongeria bonde ba Meru kuona ni kwena mukurani yo wadhani wantu idinkia na wadhani burabura ombere Kuruki Kiraitu Murungi na kuromba atongeria bagi siasa nande kuthithia siasa zitena Irumi kuthumbania o amwe na guchambania atigitari ria bakaria bariku unene bwaina riri ra kwenda kwena bantu biye guku ba PS Murishia na PC Karia kwaina very dignified leadership in South Mint. Hakukuwa na matusi watu wanaona siku hizi people have devalued leadership. Kwa tuenda muno tutongere tena ndani MP wetu Dr. Shandra Kimweti tumba chokia Saudi Mint ala ya mbere ile constituency heshima constituency ya maendeleo itena gituma na Irumi nara kinya itete mataro kiria andikwa bonde bathirikari o amwe na atongeria baringeri kura jobs ya Odin general si sasa general huko nyumbani sidio even general is not permanent. So na hiyo kinyume choi hata wewe utaenda nyumbani si hata mimi niko nyumbani sidio. So when you are there panga retirement kadani mboshingo tali PC anda kanaturu alafu the knowledge you have because that mzee shared the knowledge with me share with others. Akirikiria seneta Kathuri Murungi na kuromba na bate guchumba bethire bakigwatwa mbaru nikenda bageta na mbere na kithomo kiao na masomo. Vile nimeona pia kuna watoto wengi sana hapa Meru for example wale wana matumaini ya kusoma, lakini saa ingine wanajaribu, wazazi are not fortunate enough to take them to school. They report to me every day ya kwamba tafadhali tulipia hata 2000 hata 3000 nikae shule hata 5000. Sasa tumerezwa from 50 years, kama mimi nishafika 50. From 50 years wacha kukimbizana na kujenga magorofa sijui kufanya nini. Hiyo vitu haina haja tena kwa maisha yako. At 50 chukua mtoto wa jirani yule hawezi enda shule. Usicheke bila huyu jirani yako mtoto amefukuzwa. 5000 in a day school can keep that student in class the whole year. So sisi tuko duniani hii, kama una 1500 excess usifikirie vile utaenda sijui kuweka pamoja kidogo kwa bank sijui kwa sako. Sisemi sako ni mbaya bwana director Mwenda, lakini nasema usiweke sana, saidia
yule anjiwezi. Saidia yule anjiwezi. Take 5,000, pay that school fees to this kid. Na tukifanya hivyo sote, hii mambo inaitwa masomo itakuwa rahisi, tutasomesha watoto wengi and we leave a very huge legacy tukiwa hapa duniani. Ukiripotera Meru TV, Mbita Jeff Wagitumam. Na tugitigana na ripoti ya Jeff tugomba kuthira tugichokera kaire ruterene rwa Tharaka okirindiunga ya mutongeri wa mugongo Rais William Ruto na arakiaria ntukwena ruo kirindiunga yeyi yawe netete nambe na kwithirwa akimeneria ura wari munini wawe niwe Gachagua yes no Rigathi Gachagua na aretete nambe na kwithirwa akiuga mutongeri uyu ethiritwe akiringa siasa cia mpathu kana nethiritwe akiathula antu bantere imwe. Rais netete nambe na kwithirwa agichokia ngatho cia mwanya kiri akari Tharaka na aria kuuga ni bethirwe bakirita nchamba na bomba kwithirwa bakimunenkera Profesa Kithure Kindiki akari ta munini wawe. Ni munini wawe ura rais etete nambe na kwithirwa akiwa na kurita ngugi kinyangurukie kithimi akiritira akenya nikenda atigira akenya bonthe bakwithirwa bakifa indika. Netete na mbere na kwithirwa mantojesa ja kigwato mbaru ni atongeria kathumba bakuma ruterene ru areo mwenda gataya na kinya mutongeri wekuru ndene ya rutero Tharaka nithi nwe Susan Muindu ona kinya MP wa Tharaka nwe George Gitonga Murugara na atongeri bange bareo kinya gavana wa Meru nwe Mutuma Ntwethingia na kinya MP kana mubunge wa Tigania East nwe Mpuru Aburi. Mimi nawashukuru watu wa Tharaka. Nyinyi mmenipatia muungwana anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Sindio? Sasa nyinyi sikizeni. Mnakumbuka tulikuwa Kadhuana. Pale tukiwa Kadhuana nikawaambia mnipatie huyu jamaa niende na yeye nipange mambo Nairobi, karibu mkasirike na mimi. Sindio? Siku hiyo karibu mkasirike na mimi. Nikaona hata wamama wengine hapo wametoa machozi. Lakini sasa mimi nataka niwaulize, huyu jamaa vile mnamuona amepanda hajapanda? Sasa mtaniamini ama hamtaniamini? Mimi nawashukuru sana mmenipatia huyu muungwana na ananisaidia kusukuma kazi ya Kenya. Na yeye ni mtu muungwana, mtu wa bidii, mtu mwenye heshima na mtu mwenye ako na mpango. Si ndio? Kuna wengine wa pere na hakuna kitu wanajua. Tumeelewana jamani? Mtamshikilia huyu muungwana ndiye anisaidie kazi ya Kenya. Tuko pamoja? Wale wanasema mtamuombea na kumshikilia nione kwa mkono. Kwa sababu Mheshimiwa Rais ulituweka heshima kubwa zaidi tangu historia, tangu hii nchi iumbwe. Hakuna mtu alikuwa anajua kama tunaweza pata deputy president kutoka kwa community ndogo kama Tharaka. Hiyo ulitupatia heshima kubwa zaidi na tunakuhakikishia kwamba kwa sababu sisi tumezaa na tumelea tunajua ni muungwana atakusaidia na mmeendelea kukusaidia. Shukuru sana kwa kupatia sisi huyu kijana kama naibu wako. Na sisi kama watu wa Tharaka na Tharaka Nithi tumesema huu mti wako unaitwa serikali ya Kenya Kwanza. Mti ambao uko na mtoto wetu juu yake na matunda ya kukula. Huu mti hatutarusha mawe, hatutakata, hatutachoma, ni mti tutautunza, tutililie maji mpaka tuwasapoti nyinyi wote. Lakini leo umekuja kuchukua idhini ya hawa wazazi uende na kijana huyu afanyie Kenya kazi. Mnakubaliana? Asanteni. So tunakwambia fanya kazi na kijana, wewe hujui kutega mitego. Wale wa mitego walienda. Wewe kazi yako ni kufunza huyu kijana sehemu zote za Kenya na umfunze vitabu vya serikali. Anatembea Kenya, anatoa ratiba ya serikali na Wakenya wote wanakuwa wamefurahia. Kendekea to the right, to the left. Toera rais endelee kuromba kura nthera inge natwe na kendeke tothambie Mount Kenya yonde okeria njara bonye rais ibwe tokuwa. Moi alisema yes kwa mzee Jomo Kenyatta, Kibaki akasema yes kwa mzee Moi, Uhuru akasema yes kwa Kibaki, Ruto akasema yes kwa Uhuru na Kithure Kindiki anasema yes kwa William Samoei Ruto. Na sisi tukiwa wa Meru na wa Tharaka tuko kitu kimoja,
tumeunganisha wote kutoka Bosi mpaka kwa Nyeri, tutaimba wimbo moja, ukisema left, ukisema right. Na tunasema kwamba tunajua kwamba wewe unapenda Wameru na sisi tunakupenda, kwamba sisi hatutaki mchezo. Huyu ni mtoto wetu, asiguswe mtu yote. Asante. Moto wa Wameru, moto umewa, moto wa Kindiki, moto moto wa Ruto, moto. Achagua akainama, akaangalia, akaona Ruto, akatoroka. Na tukiumaruka kiri diunga ya mutongeria wa Mugongo na ndi tugacoka ruterene rwa Igembe na ria ntuku ya narua ni gukari na mucemanio gatigati ka akari mbayo ira irinjia wand batongeretu ni MCA wao no Mwenda Ali na arabethiritwe bakiariria gwiti na mbere na kinya maendeleo jara jenthiritwe yarikiri wandi iji ni betete na mbere na kwithirwa bakiariria kithima kia rui kimwe kira kiri ruterero rwa mbayo na ara nandi bethiritwe bakiromba gavana wa Meru no Mutumanto Ethingia kwithirwa agikinya ruterene rura na kubaruguriria kithima kiu nikienda akariba ruterero betete na mbere kwithirwa bakinywa rui batina thina no iriku akariba ba ngurukini betete na mbere na kwithirwa bakiromba gavana igitarira gethirwa agikinya ruterene ru kubaruguriria kithima kiu ethirwa kinya kibaretera mata ya kumurika nterene u untubura bokuwa bakethirwa bakifaindika nibo na kinya bugeta na mbere na kwithirwa bukiongera ukaria ndene ya ntureu no mandiki wetu wanteto kuma rutererura Mukiri wa Nkonja ari nacio tariria Meru thai sawa sawa itwatanirite MCAs itwatanirite na executive na tukintu kimwe thai tukurita ngwetu mashinani na thai ni ngwe MCAs batarero kwithirwa be mashinani kwariria na antu kuona mantu era kuendelea na mbwe Meru sawa sawa na gavana karibu sana nturene turore kithima ki Nikiri public participation kana musemanio yo maoni kiria kariba Teresa Mbayo njia 1 semanio thithitu ni MCA wa njia 1 no Mwenda Ali na kinyare munini wa speaker kiri mbunge ya county araranirite na karimanto ya weti na mbere kinya muno bakiari manto ya koni kithima kia Mbayo kirabombete kwithia ni benjeri ende bakiwatanga bana Mutumanto Ethingia weni kweya kururia kithima ki bakiwa kikethia kitethia kariba Mbayo oinde MCA njia na ndi muturio nture itu mwata mbaru aturure kithima ki kia Mbayo no ntuki sawa sawa ikumbite kuthirirwa ngui na tukwaria mantu maingi muno nture itu wite tukaya na dispensary na itwaritio na gavana na akariba nture bakuwa muno benda dispensary tukwariria mantu ya barabara mwanka kidogo niyo tuwa no munkeru urwe bakuwa iba kwenda ita pia nture muno no ntuba mambo ya security na twaria ringi mantu maingi muno ukonia rwiru na proposera akariba benio barua kithima kiyetu no tuthani Meru Wasco kenda kithora kina management kimbia kenda at least kiomba kunyua imeshie mingi na kiomba kuongela water point siba Mbayo no to nitokwendete Mbayo wandi njia wandi tuibiro kia yo turure rwetu na mpwe please itokwendete pio no ndo mwezi mwetu Mwenda Ali no ndo muzamani yonga ye lankero yonto yo abwithia Mbayo ari na riu bakiromba gavana Mutumanto Ethingia ekinye turene rere Mbayo ombe kwithira kibekira mata kenda kuongelea karia nturene roba na ndere okay ya Mbayo uturetere kita wito turure rwe araru ine rwetu nikenda twena wero au nturene yetu bisanga bana wetu Mr. Ntwethingia kire nturere ya Mbayo kenda ya kwiyarwe rwetu ruri kana ki water point ombe otururi arwiru na tumbe kunenkanira rwiru rwetu antu ara rumba kwithwa ruru rukethwa rukifathi wa boya ara rutumba kuthuka rwaciara kubwethia na rumbe kwithwa rwi njarene imbea kiripotera Meru TV kumeturare Mbayo njia wandi Igembe Central Mbeta Mukiri Onkonja na tukitigana na ripoti ya Mukiri wa Nkonja kuma rutere rura rwa Igembe tukitha tugicokera rutere ruburi
na aria nandi nawe MC wa Kirua nari nwe Makena Morogoco nethiritwe hagiciumiria na kwariria utheru bwa thoko kana bwa tauni iu ya Kirua na aretete na mbere na kuwa hari na matagaria Kathumba jara akuona we yakomba kuthirwa yagitithio na mbere yakethirwa yagitetheria gwiti na mbere bwa utheru bwa thoko iu ya Kirua ni miario ria yitite na mbere kuthirwa kiwato mbaru ni Martin Mwiti uranowe mukaririgiti wa thoko eje na aretete na mbere na kuthirwa akiuria akaribante riu wethe bakithingatira mawatho nikienda batigira thoko iu igukara bwega na ni theri nikienda antu bakomba kuthwa bari na rira ririgere guitira ngugi no mwandiki wetu Wanteto kuma Rutero Buri Mwende wa Laiboni ari nacio tariria. Makena Morogoco nora ni MCA wa wandi ya Kirua na gicigo mbunge kia Buri na ciumiritie kwariria utheru bwa thoko ya Kirua akiwa ari na mibango Kathumba yoti lo utheru bwa thoko ibo wita na mbere bura kwagirite marietwa bita Jennifer Makena Morogoco MCA o Kirua nari atukai na muchemanio na ritingugi baria bakirina tauni ya Kirua tuina ward administrator na sub county administrator na environment officer na kinya wa sub county health officer na manduteza tukarite ndini untu bwa kuona antu ibarara mekite mono ni untu bwa ruko ruria ruri ndene ya Kirua market lakini tukwaraniria na twakinyaniria uria turingienda kenda tauni yetu ithera na ndi uria nkwenda kubwira shontu ikurari na gikontina gya kugira matikirari au nyunjurie konsa next to kawoshi wirio na kiri antu bau bare au ibaratetete mono ni untu bwa uria mateja kugero mwankaja kagwa nthiguru mwanka inya wateka kinyarira ki kontina kira kiiretwo na kichoka ikiretite inya ki ukona barabara inya ikwambiria kuthuka na ndi turarikanirie amwe na akaribau gikontina kiu gicokwe thokone aria kingi gikaraga na ndi antu ino bagaikaie mati ambwire ibwega antu betu bakirua ni untu bwa kumiria kuria bumairi inya rira twina challenges na twina ma tukomba gwita bwega na ndi tukumenya twina thirikari njeru na mwathani agatutethie nikenda tukomba ikomba gwita ngugi ro bati kenda mwananchi wonthe waguntu kundete Kirua aki omba kufaindika na gukara agwiritwe inya riria agwita biashara ciawe akaita agwiritwe nawe akiaria Martin Mwiti nora ni chairman wa thoko ya Kirua na kuria kari kuwatanira na kuthiatira mawatho yario ni kendo turio theru bwa thoko ye marita ni Mwiti Martin chairman Kirua market mbere twina challenge kidogo ya kundispose mati kiri antu betu bara bena nyomba ire cio kombolithanwa iba kuthithia makosa mono kunengara antu bantu beta kutamati no antu barita bagatanto ara gutibatiria ogategera nyuma ja kwina mbini ire ikiaja ucu muntu eja konoria matiku kena ngarire kansu imba kuthagana kwa antu betu thaingi barita bagatamati buthuku bacoka bateta bakiuga mateja tikothu ikansu kuringana na untu bura buragitirwe goro kuraere mbini ire kinara ura nyume konsa itithiro ire okairi antu bonde bareta matinde ndeu kona ndi muntu onde ketho ina nyomba ria muntu kwerwa nata kuthithia komba kureta mati mwankara kubatiria arafu nabo bange batige guteja mati ndigurwe kinyumwa kibini pekaire ndene ku na prasku na bangi nabo bena chuba icha irabu ojora kiama kyo kyagitire chuba icha karwe iketa kuthagana o kirabu patithio ntu bora batige kugera chuba njire no ntu ni gwati muno kiriana no ntu ana barito chetha chiba kora no baka muntu icho na boba kiareria ruterero rui bariua Kirua itura nyaki mbowire market contractor na rejire na nande akethirwa akithithaia piping ya ku distribute ruje ko ubona miberesi kinjwa farusi kinja cia gwikirwa pipe contractor na aranenkerwe site o itura munenkere site kenda omba gwita ngugiu na twinama antu bakirwa bona contractor u agita ngugi buga cooperate nwe kenda tumba gwikia ruji na ara rugamba gutethia na inji through froka ito imbeje che con distribute ruji
baba ingi batukume bari na sorry ire kurwetho ko ni rekirwe ipambu akitigere ko ya distribution points rojuru ndro kira pipe rojuru kira pipe ikomba kuthiurungu kirwe kionde nikenda antu bakomba kunywa rojuru re. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Na tugitigana na ripoti tuketha tugichokera kairi mwanka ruterene rwa Igembe na arana rokithoiri kiuga ati siasa indhuku na maisha ya mathuku. Kiki nikio gitumi atongeri bamwe kuma rutero bombete kwithirwa bagicumiria kuma gicigo mbunge kia Igembe Central na betete nambe na kwithirwa bakirita mukana kiria siasa bamwe bara bakuoni bakuringa siasa cirumi gitare onthe na kwithirwa kinya bakimakia uturo bwa kariba mwe bantere niu ni betete nambe na kwithirwa bakiuga uturo bwa karibu tubatere kwithirwa bukima kuni mwana siasa na na siasa baba ni babatere kwithirwa bakimenya ati antu ba no baba baere kura ni betete nambe na kwithirwa bakiuga kuri kinya siasa bamwe bagwita nambe kumakia antu bara batabaringire kura gitare abaromba kura untu bara bakuwa butibwirite kwithirwa bugikarika nontu igitarira mwana siasa omba kwithirwa agitonya utongeriene na batere kwithirwa akimenyera antu bonthe ethirwe bamuringire kura kana bethirwe batamuringire kura no mwandiki wetu wa nteto kuma ruterera mukiri wa Nkonja ari na nteto ngurukia mwanka kidogo niyo tuwana munkeru urwe bakuwa iba kwenda ita pia nture muno nontu baman na siasa imbe kana ira sema rumite batere na ende atongori ni bawati kwethera bakirekana na siasa ino ntote cia kuria mongo na kinya ukethera mtu atomba kwethera kuringira ndebe kana kukwa kura atibati kwethera hakirumangwa temeario yakwa ende ni atongoria kathomba kuma ntere cia thirurujene Igembe Central ara bakira atongoria bareke kwethera betumira miambo emi kile imuchorokwa puronya ndamromba kura lakini muthakoke uo utuma no ina thina na no lela cikinya ntu baba tikurumwa nontu na mbirire anga nini anga wen manto mengi ntekwenda kwa riao lakini manto yabwithitie nkenda bwere manto mengi muno na ya ondoria kile na end report ye antu baraba mu supporta kana baraba para cia thone kana baba moya kura na twende kwa jumla na ritingwe batina ndoni muno Martin ndaiveru akwari mathikone ko kaveria aruma maruru please anto bare kuruma ke siasa yonto ndakiwa wito Martin tabiwe anjeretie please ni onyo kabisa kinyindukeo na watu awe kinyesoke anto ba kurumana era etekwana na ine kwana nao ukiabona muntu akiro mato mi mheshimiwa akarumana kakubwana na nao na momotomi no te kurika na mheshimiwa na rombere kansene ntubeto areta ntuba Igembe Central ntunga no te kurika na mheshimiwa na rombere aragwa ng'ombe ile guyo akira ng'ondu ara ng'ombe cietu ni weta aromere aragwa atia arabo baba kwari na ntuba twere bare thacia arabo getha ng'ombe ni weta turethia mbi ngora iciti yawa tuya na heshima ya tugwaria biathone na tuteya ebange kuringa na miaka kinya mwana munini winde muteya kwa wito bati kwa bange heshima na turie na ngwataniro nikenda inya murungu aweru batu ore wende bakemenere mubunge wondan kile wa karitho bakiwa kuma tonyete neke bo batina kinya wetina mbere siasa itotare anto tukemena to kwethia itolelia ritingui turekeni na kutara anto mchasti no to bwa move jora yo yake lowo kigagario ke lowo kigete kigangania hukuma tolelie ni rende nimbie kuendelea no womba tukwethire maendeleo inkarie kande nuksi kampeni ya muntu kumako akathuka ngiru giora thuki ni nyakile awatirera ini wera abavali mbu abavali nyamucunguri arari menya barabara yontwe ndukile ontwa atugitira nguyo ura twamwete kure nyinge kachwa antu bakumakati antu na arumani ate kumenya kinyanto bakarumana atona kura ndetere antu amoka eneoro chama ni CDF ari umbona kawe bario okile araua kangwana kweya nore rumaiki iturara chane tabatare nyasa nita kanyari ru aru karia baraua kangwana nore rumaiki ateke kwa kile ateke restima ateke kwa kile atande kethetiana ateke kwa kile otibwe thetie ende lo inya kangwana ka ru rumaiki re kangwana kengo ki community central to agethra ikwa to akawa bo kile atekwe thetie
Mheshimiwa ndani kare migutango ibo ntoto kwa no muwe na tika to na ndo anora ngenture kato kwa narite ngono ntoto amwere kanya ka kutambi ka kutango na mura methi atia ane kuwe nambasare si apply ro mheshimiwa ro wage ana timu wage ba apply re skuru itaginya skuru ntomu agerere yao etibo mura basare itaginya skuru ndathomerete murera indare nao na basare itaginya na tena kurongwa so anto beto tukwanda maendeleo maratasine ya tumira ngava nakawera mwangasa na kinyumo kiuke ko rumara injenerate ko rumara ointoro bisine mtu weta wandan keleo karidho nkarite ndhi akili empe ya mantu ya stima ote ya indi stima kele atempete kinyemwe kele ambera ntukwe mwisho transformere ko mwendo araka mwingi amba indi woni mantu ya transformere ara batu tutena vene stima ni kingi bige yabie kairwa na tuone stima. Nikiripotera Meru TV kuma Thirurujene Gembe Central Beta Mukiri Onkoni. Na tugitigana na ripoti hiyo ya Mukiri kuma ruterwa Thirurujene tugekira gatanta nteto cietu gorobona arua kagucokeria nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV no ntuba kwithirwo uria mona batu thuthingatirite kuma kagita kara twambiririe na ndite kumba kwithirwa tugikinyira muthia na ndi kumba kwithirwa ukiona nteto kairi wona cia kinyira thaa 3:30 cia utuku ngakwendera utuku buthongi na bujuri itharimo bimwathani ngakoririkanio kairi monaniri wetu wa mathithio au kari Jacqueline Mwende nani ugambita Njeri Wacheupe.